Guku Nthingimeke varagiria gukungwira thiguku ya Christmas kwi aruti wira kambuni utumi wa marua na mirigo ya posta temakoro magesama mwago na muri wa thiguku ino ni kiria marauga matirivitwo misara ya gwa kavinda ka mieri 3 thiini wa kaunti ya Embu. Aruti wira ni matwikiria gutavania mururungano wa thayu nja ya ofisi cia kambuni ino niguo gusukuma thirikari kuthikiriria na kuigua kirero kiao na matwikia kurivwo misara na niguo mavate gutungata family ciao na njira iria yagerekete kavinda gaka ga Christmas. Tutira nginya pesa cia kugurira ciana nginya cia ku celebrate Christmas with our families. We have become beggars. Lakini tunasema punda sasa amechoka. Survive na madeni. Ni kukopa kwa Shylock, ni kukopa kwa maduka, ni kusikizana na mwenye nyumba. Tunalala mpaka kwa ofisi na vitanda zetu tunafukuzwa kwa nyumba. Juu nyumba zingine watu wamekomboa ni za nini? Ni za agent. Agent hataki kujua umelipwa ama hujalipwa. Ni maratariria kambuni ino ndio ikoretwe kimalivira mbia cia insurance ya NHIF na resia ukururi na wandu mwe na ngombo cia vengi undu masukuma gutonya mivuko yao na kwambia kuvingia maundu maria mavatie korwo makivingwa ni mwandiki wao. NHIF ana kandi ni atirutaga wira ruru and we are really suffering na wana pension kwa andu pensioners mainja matana livwa mbesa kinyomundi woguo ni marakaya na kuga ni kamenyeri kambuni ino ikoretwo nako gakumacirithagiria misara varia marauga na mwaka muthiru kavinda ri watakaka matiatwika gukungura thiguku ni gukorwo matiarivitwo misara kana even last year twathire tutae misara 6 months na tukiomiriria 6 months na tukiomiriria muno. No turona riu it is becoming a trend and tatuetu and my families na ciana turana kuga ati the suffering is too much and we are saying enough is enough. Batauria maratariria ingiao ni matwikite akurwa na mirimu ya meciria ni undu wa kuremwo ni kuvingia mavataro mavatama wa muthenya mamicie kwao na magiria mao makwaraniria na utongori wa kambuni ino niguo maliva misara yao matikoretwo magiciara matunda. We are urging the government peacefully and with a lot of humility to kindly pay the workers. Angekorwo mateta mao te matwika makuiguikwa ni maravesa na mukana ati mwaka ukite no amakuthi na mbere na kuiga mireo yao nthi ya wira. Dennis Fundi, Kameme TV ni kaunti ya Embu.